Dia muna permusin namin. Mana yang Roma kami ada potong raja ni bulan namin. Kurang dari kami. Banyak betul partu sih. Wala natin malihat mga puro namin, tiyo-tiyo muna di parsar mo tuwan di mga puro namin isot. Wala nangyari si Tulus. Wala natin marituhan ta, di pasuluhamin sahat, ito nga di bagas musong soni, mamujud pa namin, di bagasan na hipason. Amang puro, ano huwag kami ng sawang parubuyatir, doon ay namalasuto. Asado ng hangga, doon hatan inatuyo si Julo-Julo tuyo pantok. Tirma po di baru-baru ang pagsalungan. Tirma to dita sa luna, pasu-pasuan niya matani bata, lujung-lujunga kapag Matutup. asa-asawan hata niya na marudong na kupasahan kami. Ako ni nahuhuwag kami ng guru. Asa anong grupi bertempat balas ni rohan namin di pasar maduan yang guru namin di suot berhiti tanyang namin maduan matani bata sehingga manangya matani bata tujuan nyari kemudian nyari yang guru namin anong buhubog kami suot ulus dagancang ulus toro rapu nama mulu sidagin kemudian ang guru Gabi sana. Tasono man ang nahubatupahan Gabi. gudang na sa kumisada Gabi. wahamang guru amo mga turhol na sa hatat Gabi. nahali na siya no Gabi. Naroon namin, Krisma na ako naka-adults na natin sa lebi. jadi asa bolotong na arong mapakurangan Gabi. Krisma pinopar na mga guru namin Gabi. pahupu siya na partungan pahupu siya guru partungan Gabi. bolotong anong na puro niya guru kumanang iboton Gabi. Batas biruwa saya ada kondisi tuna marhamarang ima Gabi. Sa naman eh. bahan gimana ang gini yang menghukum Gabi. kesehatan tersebut ima bawang borang merugi orang Mabi ewan ko. Sa namin. Sa pulsa naman kan. Gabi. nama lo nami disuruh guna nyari berkasih terus neng pasang mulus pahami ditinok perdamang guru nami asa bedamang ma nama Gabi. Ima mengguru nabuh patang upahami ulus Gabi. arong dobe makatai hami Gabi. arong atu na marhamarang aku ini nauli na dinggani
Gabi. Masyado niya kalungat tubuh kong maulo solo. Gabi. Magbilo rohanami magbulu. Amuma mga turbo. Gabi. Natalo manjarosa. Gabi. Jalan lah. Manang kumargati kedua bawah. Orang mau di depan. Atas zona yang namang baru. Gabi bersama nabi. Nampe kona ni ari hami alaronggo tugu di naporu nami. Gabi. Cuman yan mere nabi sikar dodo manak sikar pi dua majong-jong di jolo. Gabi. Ade kita menurut roha. Nyoto. Karena visi tapasahat orang irohata dengan nama lo nami. Gabi. Dapat penuli nadi dengan irohan nami. So nami neng pasal ulus matu pinoper namang guru nami ulus solo. Mendalang nahu partusi. Solo Tuhanmu nampi nakapapukon na dua Panjalosa nung sisa na Pancaloma mo sa lupa na pinoper na Mangburu. Gabi di sana. So kani mahata nami atik biha anong sinuhulong mo Tuhan may wala ni aramu marga si Turo nataon pa sa atay na Tuhan Mangburu. Wala di ma terlalu bima dia muna berana nami si Turus di ula-ula nami otung duli nami otung boru nami di bawah tikyon masalah seruhan nami dinaroha mo mga lupi ulaon persor mau tahu di damangon laos di bawah kamu di perpue ni horong muna di damangon di bawah kamu nakin boras sipir gitu di asapir mapok baul pasalongan pir mato di nami pirong parni damangon lucu-lucu mo anang pasamoga di bawah kamu nakin ni masongan ulus kabaras badan sengket menutup kelas pemberan nami tujulan na di kami sa luhut na kuparam di damangon asas berita kencang berita gabi kencang berita horas tutiki arenro di mana boleh bersama kami seorang hata paulatik rasa nami di bagian tikyon nang Roma kami songon mangkogi las miruan nami pasahatom kak distor kami pada dupuk kamu nasa luhut naburan dari nami markas itu laos bagian tikyon Roma kami nang korsabo pada betul kamu mana atur mamu dari nami dia muna promosi nami. Mana yang Roma kami na potong raja ni ula-ula nami. Kurang dari nami. Baik mampu partusi. Mula di mari hama Mangburu nami anggo hatani na tujuan na mandok tak sakop bunuh niya sudah disakop dari Bania ninang roha mi dituban ani arum markas itu sampai nada di hombar ulot di paksa bantuan yang Mangburu nami di gang cantik yo ibi Mangburu marohamu manupa-nupahami akopumu ima banani ani markas itu lurus umuatung lah serohanan berhite-hite akarini si Dewa Suara itu nanti numpangan ni pamartata bunga-bunga tangan nami berhite-hite rimit si Dewa Suara itu oke Mangburu asa dohonong mahata di situ dua nama dok
pinatikon huyo nga ito pinitin sabihan. Dunia mo mga lakas sa luna, pinopan na manggol sila mo at mga kaparsaw niya. Madulog. Ope, bawat naman hato niya agad at pirumiya. Oras mahami naman dalo sa itong ganda naman ihamaw ko namin ng mga leo. So, ni mga yan kami ko na niyan ito. Marami pala. Namalo namin. Ganong situlong namin. Siya po na niyari, ito pa mo rin namin markasiran. Asa tinaho ay tuyo, di ba yung matupatulatan? Baik ma, si Tiyo Tiyo na mas maruma tuwa sa ata.